What's up, guys? Hello, later. Cái voi sĩ khổ đau sắc mấy thầy mà xem đâu thực hiện ra. Chuan, quay na. Chuan, London trade tầm này. Ai trade London mà ACSS startup trade tầm này London continuation tầm này ra. Chuan, cái entry level in anh thảo lúc tục là Sunday da hemi area ng cái entry chuan hemi tuna chart lang hitu paper ni. Sunday zoga entry kan execute to ai to tia lan thai nan karon tina ni nan he entry ka lang san tuna ka video hi in follow chuan e karon sa de ka ti min pia lama video ka sim follow chuan iwa chuan nge directionally no kala bearish ni tro chuan chui bearish na entry to nge shots kan mai ta chuan cái soi to Monday Monday ni work session na he lai area kan hian short kan la tro zo ka video sa ha sa ron tila chuan nimna continuation hem below hi ka full TP ni ta nimna continuation trade consistency ngai zo ga hem area kan hian short kan la kan TP hit lawa hem below hi ne ka full TP ha hit lawa ông gì tôi mình là như cái placement về bên số hay continuation TP làm bằng cái bộ cái thằng hàng không vậy chuan hem bị chỉ cái lang san lệ nghe cái số first of all là i forward hian heta order block ka video mà sao đây nên cái số gì mà hem bị order block cái in cái reversal cái này hian beauty continuation phát anh bị xây rồi chuan i tại hian forward hian retracement candle green candle pakhat pom lawin kan expense tara chuan zo shallow retracement ha kan nei ta ni a bottom mo ai double bottom an ti ta khani ma sai kan full TP khani to ta chumi ya thil poi model tu ni mina khan ka short hemi area to na ka entry area vela thil jong ka short phang ma se stop loss da na tu eng ma green candle pham lo wa ka kha tu ka thiam lo ni chan tu forward hian tu de kha ka lo ha lo tro time kan ho hian hai sell side imbalance buy side inefficiency kan wa tro fair value gap after fair value gap deep retracement kan wa kan retracement ho na chu for a wara hit lai hian nge kan hmu hian changing the state of delivery kan nei buk ta kan bi area teng ka kan retrace ta chuan tuna kan nei chu continuation for a wara external hemi lo thleng kan target thei kamo ma se hemi lo thleng hi o tai don target a siama hei ka full TP ni hei ka te ka full TP changa ti chuan hemi lo hi kan hit chuan funded account ka evals pakhat ka pass le do ya one step ka le zo chuan kami funded account han te le do ta chuan ai zo mi la thati mi la ni la po han mi ka bu hian ka position bo ha to to la mo hi ka excellent ta ka gam thata he du ko harol bias kha kan bias chu kan meri thei lo ta ni tro kan bias kha apoi mo rolling kan dik lo hun te kan se tu ni ma se chumi apoi mo de du ke mani strategy le kan thil mu dan hang an din nam ve thaw ha ni la po han hemi hi ka mu tro ni da don hei ngai tu la ka chei tu na ka chei tang po hian forward hay time frame PDR kan nei he forward hemi lo wala tro hemi lo wala ba order block kan nei ta order block kan nei ba ka upload kan del kan nei ta ni hemi ya hian hai look rejection so not the best but some kind of good bullish setup kan nei ta ni tro ta hian hai changing the state of delivery kan nei ta ni ba ka fair value gap kan nei fair value gap pull back a continuation la kon ba hi ka favorite entry model ania keima bi ga chuan chuan 1:2 1:2 po a hit phalo ta hit phavel che che ta ni mo
Yun, hey, natingay ay relevant san. Yes, the trade still plays out, but hey, tiang tay chi kalak la ya ka boy na bersu. Achang jong one is to two play out achang le one is to one atopa. Oh, asan jo replacement to pun tu hagan selaw hum. I hemi replacement he lai inversion na ina po hian ala pool be le kai kha bang han a pool be the tro chumi ni lo in try fair value get so po hi a in te kanga a plus down le thai both scenarios are still en te ka sayang khami scenario pa ni kha khi ta pool be dong he ta pool be dong ti ha cancel out ani so don overall direction of the market a kan flow chuan I khami a replacement lampang chu la lovin ti han I continuation kan la ta mo don tuna entry po hi London a entry rong pe ni mai ta ta hi ai ti ka entry ti a pu so kan nei sa ha ta ni ro chuan mi I keng lo ka ti pi cho ka ka na chuan probably 20k $230 ti vel dollar chuan hei ka entry model chu in set to han na po ka so ya tro foro wala han market structure ke en tani foro wala market structure ke en 15 minute ato entry model pakhat ba ka mo ke entry model chu kan areas of values hey enge areas of values ani san foro wa order block thar sian tai tro foro wa order block changing the state of delivery kan nei ta tro hai big fair value gap and changing the state of delivery kan nei mai ba stop loss ai ha lo stop loss hi ha changing the state of delivery kan nei kan sia di nei na fair value gap min pe price pool be tro he ma hi early early lo in ACS on le kala ni he mo I market ai tai nei no pe na tro sorry ai market ai open manipulate manipulate na po hi kan hong hian nimin 1 hour time continuation na ran siam mai ni chu nge ni da so chuan daily kan der kan chuan 4 hour nei na en lo po khan daily kan der fair value gap kan hong hian nimina monday ai nge kan nei reversal kan der kan nei tro hey thaki time frame alignment ha ma ta ga so to 4 hour le 15 minute pe hanga 1 day le 1 hour pe hanga thaki time frame alignment pa ni ha ipe dik pat chu kai thai hmu ngai do daily candle two closer kan nei tro daily candle two closer kan nei na hian nge ka bai sai daily candle two closer kan nei chuan nge kan nei changing the state of delivery kan nei tro hetla ya candle mong hian hetla candle mong lo don market structure ma kan hong don kon he kan daily changing the state of delivery nei ani tro chuan I nimina so nimin to so ne we Tuesday han inte market a inti CSD kan nei to re rengin daily hian next candle hay third candle ni sa du hemi big week hian expansion om thei lo tro hemi big week hian expansion candle om thei lo sim asan zu big week le expansion thai ni lo ta ni chuan next day expansion kan ha ga chuan nimna expansion kan morenga ma se new year ka kan reject chho le se ban chu I dar som pa le chan ve a fan ve kan nei ma chu to the downside ka be sai ta chuan hemi rejection kan nei so hian heta hian 1 hour hemi week hian ka present du ta ni tro daily khan hemi week hian ka lu du hay hemi hian engte chumi week thong ka lu theang kan ti so 1 hour ka dina nimina hey hemi week ni mo engtin nge price a che ti ha en ka changing the state of delivery on tro don ta hian small high kan nei ta ni hemi failure swing high kan nei hi kan manipulate order block creation over chu chon nge en ti continuation next day continuation hey hi nimina po trade on 1:5 dollar ni mo mà sẽ kan external lo kan chicken zo lo kan external lo kan la zo lo chuan voina enge nimina heta hian kan hong hian hemi ta hian hei no week 1 hour hian a siam mo hei hi 4 hour po lang ta chuan no week hi enge video ma sa ka soi ka video ma sa ka soi chu
no wiki 15 minutes ale 5 minutes che lang se ai hay time frame ma lang lo se enge khami no wika e don liquidity han carrot chi an carlo mo ma te to la yo no wiki 1 hour la 4 hour en book no wika lang book tani so no wika khami time frame pa hialan we can clearly use that as dawn liquidity mo ai hemi hayo so price in a han manipulate tare ang boka this is the state of delivery na ya continuation of the yoga so heta yang kan trade lan dan to do the continuation trade mo den china heta ka trade ang ha stop loss an lian daw mo ate daw mo kha kha thil poi mo ani lo stop loss le lo pha du i position in i siam ram to me ang mo so hey kan full deep in ta so it's going good right now then situation exercise for probably one is to three 1:3 versus kan kop tai garing ha so an hey i wa ka tai den ji wa po yan tai kan ai tho same condition mo ji wa po 15 minute time state of delivery ama ji wa chuan hey cha yang a short ka short na pa ni youtube uptick ang zoi lo po sa tu ma chan lu video hian em ti ngai MT5 hami ka ban la ka ngai te ka ti la nang ti kha ti bang ai na ka su ra cho nas da ka po short kan na ya ni mina kan entry ni mina han hey ka full deep ni mina han te ma song tu ka close the ya close la ma se hey tu swing formation ni bai break even ba ma se swing continuation ha ma ta ni nan da ki kala trade lo to pa en lo ka eval se mo ka hande da pa na se to na yen ngat nge ka trade na chan kan ti chuan weekly candle tu om ta ni tro weekly candle tu formation ma so mai ba ka ta continuation ma continuation model am to kan is to ha tu probably will give this external to la lo mai thea hai ka full tp ni ma ni tu ah hemi lo i kan la len chu han ka person tam da ka close to parin na ta du mo he du pe parin ta chuan kha kha ani deuh mai ta ko ta video tu siam thui lo tuk lo i ka nt dan de ti ha so fi au san da he ba kha ai te video high quality provide ngai na ka nei bak bi lo mo tu na so equipment tha ka la nei la chen tai na ta kan ar na kan ar chawa equipment tha te kan nei video he aya editor te ne pangai te wasim te ko ka ma so na don then raw footage stop mo di user tu don ka si sorta han jana tu ta mi tu ta ma se raw footage pa kala provide se la anti se la ai tha sim de la tu peace out